اهو بسبب عدم استخدام دي 30% من مشاكل المواتير بتاعت العربيات اللي حضراتكم بتركبوها بترجع تشتكي تاني بسبب عدم استخدام الجزء ده في تقفيل الموتور بتاع العربيه. اهو اللي انت بقى المفروض تعرفه دلوقتي ان الموتور ده اللي مجمعه في بعضيه كده شويه مسامير. اهي المسامير دي بقى بيكون ليها عزم معين، لو اتربطت ازيد من العزم الطبيعي تقطم، ولو ما اتربطتش كويس للاسف بيحصل نفس المشكله اللي بنقابلها كل يوم وناس كتيره بتتعرض لها، اللي هي انا لسه العربيه دي مغير لها جوان وش سلندر وللاسف العربيه جابت جوان تاني. طب مشكله في الجوان، طب مشكله عندي في الميه بتاعت العربيه، طب مشكله فين؟ تعال بقى اقول لك المشكله فين علشان ما تتعرضش لنفس المشكله دي وترجع تعمل جوان وش سلندر لو كنت عامله من قريب. اهو اللي انت شايفه قدامك ده بقى بسبب طريقه التربيط الغلط لما بيفك الموتور بتاع العربيه، وناس كتيره قوي مش مؤمنه بدراع العزم او السيرفس مانوال بتاع العربيه او طريقه التربيط اللي بينصح بيها المصنع اللي صنع اصلا العربيه. علشان كده بفكرك وبنبهك ان انت لما تيجي تتعامل مع حد تتعامل مع شخص عنده دراع العزم وبيشتغل بالسيرفس مانوال عشان لما يفك الموتور بتاع العربيه يرجعه لك فعلا زي ما كان. وخليك فاكر انا نصحتك وانت براحتك.